and yazi intwana kunento ebuhlungu cause yeah labantu sinabantwana mfethu yeah abantwana obvious mfethu cause mawungena nakubo phela besimame vele uyabona mawukuthi nje unobaba wakwakho umuntu omthandayo ngempela ongasacabanga nakwenza lutho isinabo mfethu yazoma bencosi mfethu bayakhawatheka somehow incosi ziyashayela kakhulu zona incosi cause khona into ebuhlungu mfethu mawunganamali ugcina ngempela ulahlekelwe ikona konke nomama bayalahleka okay mayengalahleki uzothi uhlaleleni cause ayikhulumi ngisho ilanguage ukuthi ish yabona yo ayikhulumi ngisho ilanguage ukuthi kanjani mfethu uyabona like abantu besifazane ish babhekene nengwadla njalo kanjani nje yami bona bayi job hunter mawungangena ezicathulweni zabo babhekene nengwadla mfethu bangayi kuyofuna isipani bona yazi kutshela omama sekuyibona ama breadwinner abafazi bona basifanayo thina ama-out vele sesinikele kakhulu i-out ngasho ngithi kunabantu abadliwe impemo kunabantu abadliwe khona inyopho ey'khonayo manje lezi abathi omunyamunya abantu banyamunyamunyawu phela yani ethola so thina ama-out hayi man yazi ama-breadwinner sekuyingane nomama bey'ncosi zethu singathi ibona banomzamonyana yabo bayithola imali bayaspana basipana labantwana because uyabona nasemashop ubona basipanayo wena mawu-out mawungathi manje umuntu ethi hayi lapha eShoprite bafuna umuntu wena uzobe usho ukuthi hayi lapha imali njani yabona okay abageli bayancengancenga bayancengancenga bayazama bayazama ibona abangcono